Donri kang pupen ingkoy raner ke bang deng Karbi lamet amay ningkan asek amay pik kapang ceng. West Karbi ang long watat lang sualong kaaput hak kachisong. Dokmuka Mahamayathan Akurusar Sam Deo Baba mithangatang kapen tuwar kasalam. Kardom nili Karbi prime time abirta than bang samijunaliti mungpi non birta ang tonpen arju ikha. Nipialam ne chinghon chinam ajoralam thepen donrikang pupen arko ingkoy arnipen long nida dung borchan kurna taro klamalong ingkoy raner kep angdeng Karbi lamedamay ningkana sekamepi pangcheng pontanglo. Nipialam ne chinghon chinam lasolam ajor pen long nit adung borchan kuna tarok lamalong arkoy ingkoy arnipen arkoy ingkoy rakithom arnian ingkoy raner ke bangdeng Karbi lamed amay ningkan asek amay pi dopo ningkan asek amay pialong pachetom si tirikam amay pen kuna tarok lamalong donri kitab akulat hithi sorkar sai kampen kilana sai hamren mai pi ke doa hem choran kintin ahem lapen aluya phan kiru ke thaya hem kim rangpon ingkoy raner ke bangdeng Karbi lamet amay ke cheng se jai mek donri kang pupen si pangcheng lo pialam ni chinghon chinam deng ko raner kep Karbi lamet amay ningkana sek piamay dak kunataru aklam borchan along si adopo dilo si pinipen kecheng si ani lo pini arkoy ingkoy pen mo ingkoy ke thom am si sudah ke po dobon po apa ke sayang dengan tengke was ramang nu hirjumi to hangsi ni lam theta lam si tirikam amay akong chunbang Dr. Lipson rong pikija pen lumbajong development block amay pulong singing hiapan ingthum arnisi arkoy ingkoy arni donri pangpu toilo donri kangpu pen kuna tarok lamalong pacitong an arat Karbi lamet kabucia ning abang putin na longta pedoro nang pusi Dr. rong pipen donri kangpo lam jiralong aning kachit healam ningji Karbi lamet amay pialong Karbi ang long lapen Karbi kito an arat kachitong lapen kachirap kachito dunjia phanta Dr. rong pipen tuwar cholang pondhu ka aputha kachisong ington telang San Milita Sangram Parisat ASDC KSA lapen KNCA chipeng pen arkoy ingkoy ani West Karbi ang long wathalang solong ka aputha kachisong padu pusi wathalang supen hilituma perang ke jasening hi kat news long birtanang pale West Karbi ang long adonwari wathalang solong arkoy ingkoy ani San Milita Sangram Parisat ASDC KSA lapen KNCA atum chingrungsi ka aphan ki kroy kriyang hek chipaklang ka alam pen West Karbi ang long aphan thanglat katura avi pusokar pen abatay-batay pacetak lakirat aphan kapamang jia pancot pusi kachisong asongja po tumrat aphan phan pachini aprang si asam aphan pajok paprang nanglang laso pisi Karbi ang long aphan ta pajok unji pusi rat angno San Milita Sangram Parisat asongja po lachit bordoloy ningje SDC asongja po holiram terang lamet po mulan laskor pen pinangan asongja po atum kahati kara archakon e puta ningje যে 60 দশকত উত্তৰ বৰবিল তথা ৰংখাং ৰিজাৰ্ভত সেই ইষ্ট পাকিস্তানৰ মানুহবিলাক যে আহিছিল সেইটো শিখ শিডিউল এৰিয়াৰ ভিতৰতো তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকিব পাৰিলে অৰ্থাৎ শিখ শিডিউলটোৱে কোনো ধৰণে বাধা দিব নোৱাৰে আৰু এতিয়া CAA অহাৰ পিছত আৰু বাধা দিব নোৱাৰে গতিকে এইটো আমাৰ জাতিৰ ধ্বংস কৰাৰ আমাৰ মাটি আৰু আমাৰ ভেটিটো দখল কৰাৰ অন্য এটা ব্যৱস্থা গতিকে আমি এই আইনটো বাতিল নোহোৱালৈকে আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি লৈ গৈ থাকিম কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি ডিমাচা ৰেংমা তিৱা মানটাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহবিলাকে আমি কিন্তু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই আন্দোলন কৰি যাম আৰু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী অন্য সাধাৰণ ৰাইজৰ লগ লাগি পেলাই এই প্ৰতিবাদী কৰি যাম বুলি আজি আমি আকৌ প্ৰতিবদ্ধ হৈছোঁ ভয়ানকভাৱে অপৰাধী বিজেপিৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগোৱা এইসকল MLA পৰ্যন্ত আছে এই হুজাই MLA বা আপাৰাচমৰ এজন MLA এইসকলে পোনপটীয়াকৈ ৰাইজক মাৰিবলৈ
জুই জ্বলাবলৈ যেতিয়া এই সাম্প্ৰদায়িকতা উচতনি দিছে তেওঁলোকক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। এই এটা চৰম অপৰাধ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। মই বিজেপি চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰেই অখিল গগৈক মুক্তি দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আৰু অন্যথা এই কাৰণে কেতিয়াও বিজেপি চৰকাৰক কোনেও ক্ষমা নকৰিব আৰু ভৱিষ্যতেও ৰাইজেও কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব বুলি মই সাৱধানবাণী শুনাইছোঁ। নতুন ৰাজনৈতিক দল এটা বিকল্প দল এটাৰ কথা সকলোৱে আছুৰ নেতায়ো কৈছে বা বিভিন্নজনে কৈছে, কাৰণ আজি নতুন আঞ্চলিক দল এটাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। একমাত্ৰ যিটো আঞ্চলিক দল আছিলে অগপ, সি ইতিমধ্যে বিজেপিৰ বুকুত জাহ গৈছে, কিন্তু কংগ্ৰেছকো মানুহে আকৌ ক্ষমতালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ বিচৰা নাইকিয়া। গতিকে যদি বিজেপিয়ে যি অসম বিৰোধী কাম কাজ কৰিছে ইয়াক বাধা দিবলৈ হ'লে অহা নিৰ্বাচনত নতুন কোনোবা এটা দল, ৰাইজৰ দল বুলি ক'ব পৰা এটা দল লাগিব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আজি বিকল্প দলটোৰ কথা উঠিছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে প্ৰথম আমাৰ এজেণ্ডাটো হ'ল যে কা বিৰোধী আন্দোলন, কিন্তু ইয়াৰ সুবিধা লৈ আকৌ যাতে বিজেপি আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আছু বা সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন মিলি অসমত এটা নতুন ৰাজনৈতিক শক্তিৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। কেৱল মানুহ বদলালে নহ'ব, ৰাজনীতিটো বদলি হ'ব লাগিব, নতুন ৰাজনৈতিক ধাৰা এটা আহিব লাগিব। সেইটো কথা মই ভাবোঁ এতিয়া লাহে লাহে প্ৰাসংগিক হৈ আহিছে। Dokmuka Mahamaya Thana Kuru Sam Deo Baba Alang Lime Thanga Tangka Chipa Ikpen Arkoi Nipa Inkoi Ani Mahamaya Than Pen Belgao An Ajak Pan Towar Kachisoya Sai Kedenga Birta Perangke James Milik Pen Birta Nang Pele Sam Deo Baba Pen Towar Kasalama Saya Long Alangli Sopi Kungri Pita Bangso Saya Long Chirabdun Kurusa Rapan Perangke Tum Karjua Hut Nang Kithandun Atengke Pini pensi bangso tuwara phan ke kasalam ke cheng langlata nili methanga tangka chipakon pen halapu hanse rong ana thuka cheleng atuwara bangke Karbi Autonomous Council em lunsing teron pensi mesena tuwar selam pon poputa than pachini dun Karbi hemtun pi rong marjong lumbajong aklam serlong John Dipualong arkoi nipa ingkoi arni ada porphai sirkep apor malom pen Karbi akaya pharmana phan pura Karbikur Popen Patir Piponsi, Karbi Anglong Rongasarame, Kitirti Pasai Hem Kikim Kiranggia Pan, Karbi Hem Tun Pik, Rong Marjong Lumbajong Aklamalong, Adim Kapatika Birta Nangle. Karbikur Poa Maya May Puton Sing Bepen Kacharia Mayalong, Barithe Chintong Sing Bamon Namapen, Chotro Sing Rongpi, Serdi Hun Serpindeng Pen Kachirong Pipi, Karbi Resort Rang Pen Bidisar Mongor Sing Pro, Karbi Kardom Pang Tiraham Hang Pen Maipu, Sarup Singihi, Karbi Richo Barim Har Sing Ronghang, Karbi Kurpo Bokajan District Committee Pen Maipuken Sing Be, Karbi Anglong Rongasar Amaipu Ram Terang Lapen Kongchun Bang Thon Sing Ronghang Pen Chenglok, Ong Dungatum Chitong Dun, Mayalong Ardido Jot Pen Ching YC Banta Bohot Pen Arnamapan, Ahai En Pen Bong Chin Bong Prok Anta Mesen, Usi Birta Long Dun. Swast Bharat Mission along Pachatonsi, Hauragat Subdivision, Puloni Football Kachipate, Arkoi Inkoi Arni Pen Pangcheng Pontang Lupusi, Puloni Penilituma Peranke Kat News along Birtanang Pele. Swast Bharat Mission Amen Pen Puloni along Arkoi Inkoi Arni Pen Anam Pen Football Kachipate, Pangcheng Lo. Hauragat PHC Subdivision, Waisong FC Lapen Puloni, SBFC Atum Kachira Pen, Kibi Kicheng Si Kachipate, Puloni FC Lapen Delai FC Ang Bongsi Patulo. Delai FC atum Puloni FC upon ball boom pleat hub si kecheng si kechipate chipahai. Puloni FC atum ball boom ni Delai FC upon peremsi ning chipang sam. Kehayate rangatum upon suri poke pen nong 11 keremate rangapan suri thom ke pen nong APG pusi tirika mamai pen perangki upon pachini. Christian Lapen Athe Kalana Longpen Athe Piri Ponsi Aningkan Wangason Thak Si Piningkan Lethota Nihang Karbi Baptist Association Paroi Sirasir Kep Apong Ningkan Asek Amepi Koila Matia Long Mesen Ingsam Jin Pen Kepechuna Birta Bukajana Perang Kepen Birta Nang Pale Daikrum Baptist Church Satumpen Patir PC Kidamtang Arkoi Nipai Krit Trokpen Arkoi Nipai Krisir Kep Ani Anni Plia Parman Daikrum Baptist Church Koila Matia Long Mesen Pen Jaimek Patulo Arkoi Nipai Krisir Kep Hom Kuru Ani Mate Jaimek Kijut Ani Tilihini Aporpen Karcho Mai Kepaman Ponamaya Long NKBA Maipo Terson Singnar Pensi Mai Tipa Hempu Ponlo Lasolong NKBA Worship Team Atumpen Kero Karcho Lun Si Chenglo Karcho Mayalong Chitong Dun Alhia Tumapan NKBA Executive Secretary Reverend Ben Tingteron Pen Kapachini Aport Enlo Alhisa Puaman Pen MLA Dr. Numor Momin MSc Richard Tokbi MSc Pavitra Rongpi NKBA Mai Pukija Parimatum SGB NK BAWD NKBA YD Lapen Kethegedingatum Chitong Dun
Maya long NKPA evangelist Bapuram Katharapan evangelist asai pen apor choksi ke pasang mate retired pen kachipati asai denglo NKPA Center Gold Team atum penta jumesen alun chitu parju ponlo lapen prekjam atum penta prekjam alun lapen kikan ke paklangta pado Anamalam Reverend Dr. Yangka How Wasum Professor etc pensi than ponlo labang so mai isek than bangatum Reverend Dr. Yangka How Wasum Reverend Lawrence Singti Reverend Benting Teron Abraham Taro lapen sangpi megi kathar pi atum pensi Anamalam than parju ponlo non malam so por phan birta moing ton peksna Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Dihinamo piputhot birta long wangthulo West Karbi Anglong Milo Mondulia long arkoi niphai crate truck si pen niphai crazer cap ani an Suri hini reng koi aningkana Farman Diocese of Northeast India taralang so pastorate atum pen ningkan isek pen thorom amai pi mesen pen kipe dupona birta pherangke James Milik pen birta nang pale labang so amai pialong Reverend Brightling Son Terang Dean SAD Reverend Rensing Rongpi Chris Church Dibrugarh LRD Samuel Teron Vice President TPC Sangpi Priti Teron P Vice President Angparda Preacher Reader Karbi Autonomous Council Deputy Secretary Herolas Milik atum man peng pen chetong dun mai asek arnamalam kachethanji aphan do pachoi thap thera kam ki miki claim pen apor kipedam jile pacharlina puathe pi pen NC kachetong dun alhia tum pensi lam kethan parjulo arkoi ni phai crazer cap ani ata profile proxy ra achitim apor pen hempua an kicho girja la soapi girja hot abari mondolia saratum aphan kachipadik karchola pen apithu risonim soatum prekjam kapathu pen anikang sa profile proxy apor pen girja pado kibi kithi sarpi sarpu tekok tiki honghap hongru do an sitame arna maphan kiro anong pithilo lapen nilitum pini kat news atuma phanta akiro pilo nilituma phan lapuson apor akime kipi nilituma long kiwang kachepaduk apot nili kat news abitung atuma phanta chorolo jesemet James Milik kalang liphanta akiro pilo lapuson apor kachipi pen nilitum along nang kachetong dun thek lapen lason apor akime nang kachipi dun pen bidi sore nang kipi dun pen kado kaverat anda kachini thujia phan kapachethang ponjia phan alang li warsai nikithong pon apot alang li phan lapen kat news a channel doan abitung aphanta nilitum akiro pisi nililam the engton koklo kado kavelong sitame arnam hir chome pidunang kachini an pen arnam ajakong pen nilistame bible along pen unan pen ingcha ponsi kidoan kachetong arar atum phan stame pachinilo lapen labangso kapachini lake pasred atuma phanan chot kalilo lake ilitum karbia khei kidoan aphanlo lapen ilitum karbiang long arat atum aphan an asonlo lapen lason hak taxi ilitum adet lapen arnam kapin chong amuni atum phan an imesen akam ki claim ji aphan si nilistame borilo lapen kingkam chiorlo lasi churulo lapuan sinona por nili anglitum angno nili anglitum aphan pachini chotlo sangding pikethom angdeng sukrep kia long pen
munit atum kidu kapijoi thap thera anutin ta apor kelong ahut kimi akam kapacharli dunjia phamsi labang so team and ponlo nasia team ke do pejoi thap thera kimi akam ki claim jile kadu kavita pacharli duna si taitas akitab angding pikethom angdeng so krep hialong doklo Surihini reng koyaning kana Parman kit homang deng Khelo India Youth Games Guwahati Sarusajai Stadium along arkoi ni phai crescer cap ani man kido Union Petroleum Minister Dharmendra Pradhan nangkilangdun kit homang deng Khelo India Youth Games along kapathu bang hubang philapen kapathu kibi kapatir piatum ning kapechithejia phan man kido Union Petroleum Minister Dharmendra Pradhan Guwahati Sarusajai Stadium along an kahomri padodam alang likahomri da mahut Surihini reng koi ke thomang deng Khelo India Youth Games asi Avinas Joshi IAS lapen Assam Olympic Association dun maipu Bisnuram Nunisa tum chetong dun Karbi prime time ang kelapon sikang ton pik lo dumi thakmi kurang tu